fantasia al calendari moltes vegades. Volem presentar-vos a la Odile Fernández. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Hola, benvinguda al programa. És una Gràcies. persona usuària de cursos de teatre que fa uns mesos va protagonitzar l'obra Amy and the Orphans a la sala Versus Teatre. I vens molt ben acompanyada de la Júlia Reis. Què tal, com estàs? Hola, Bé, Júlia. molt bé, La moltes secretària gràcies. de direcció de la Fundació Catalana de Síndrome de Down i també professora de teatre, pel que sabem. I ho fa molt bé. Has fet moltes classes amb ella? No, algunes vegades. Alguna. Alguna vegada. Avui volíem posar a sobre la taula aquesta visibilitat i també parlar de cinema. No sé, el que a mi m'agrada és fer el paper d'un altre. Vull dir, no sé jo. Ser una altra persona. Sí, ser una altra persona. Que bonic. Quants personatges has fet més o menys a la teva carrera? Els tens per la mà? Molts, no? Alguns sí, altres no. I quins t'agrada més? D'humor, de drama, de misteri? Quin t'agradaria més? O quin t'ha agradat més? Bueno, no ho sé. Jo soc més m'agrada més l'humor, L'humor. però si tinc que fer de por, També. sí, també. Clar que sí. De tot, no? Jo lo que me echen. Lo que te echen. No, por favor, no. Pero me da igual porque ya lo he terminado. Así Pero, que... ¿y si un día vuelves a hacerla? Mejor no explicar, mejor no explicar. Claro que sí. ¿Te pones nerviosa antes de hacer a la mí, función? no. Nada. Nada. O sea, cuando tienes que salir, tú tranquila. Bueno, como fue la primera vez que hice teatro del bueno, pues sí, estaba nerviosa. Claro. Pero después yo me fui acostumbrando y ya, pues nada. ¿Y llevas algún amuleto? No, ninguno. ¿Algo de la suerte? No, nada. Ninguno. ¿Tú? Yo no creo en la suerte, yo ahí voy. Muy bien. Lo que salga, valiente, salga. eso es ser Yo valiente. lo que salga, salga, ya está. Muy valiente, claro que sí. Ben Andrés, no? Com tots nosaltres. Cinema has fet encara no. No, todavía ¿Y te no. agradaría? No, pero me gustaría. ¿Te gustaría que llegara? ¿Tú lo ves, que llegara ese día? No lo sé. Tú lo tienes que ver, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que ver. ojalá. Aprofita, Odil, i fes una crida. Claro, por Espero que favor. sí. Claro Espero que que sí. sí. Una gran actriz. Imagínate Bueno, que acabas tan teniendo grande un no Goya. soy, Imagínate que acabas teniendo un Goya. Bueno, yo tan grande no soy. Pero No, lo serás. Esa Pasito a pasión que pasito. llevas dentro, claro que Claro. sí, eso se lleva dentro y si lo disfrutas en el escenario, disfruta también la gente y ese es el camino. a mí me encanta hacerme con el público. Qué bueno. Qué Y nos han dicho que te gusta mucho, entre otras varias películas, siempre preguntamos, ¿no?, las películas favoritas antes de que vengáis, porque es importante hacer Yo siempre conciencia. lo hago. ¿Sí? Pues a disfrutarlo Siempre. muchísimo. Pues molt Desde bé. que me levanto hasta que me acuesto. Muy bien hecho. Mira, Odil, fírmame aquí. Fírmame aquí porque cuando salgas en una película yo ya tendré tu firma. Pues vale. ¿Vale? Me haces ahí una dedicatoria. Uy, Y mientras tanto, pues podemos saludar a Julia, que ya la tenemos al teléfono. Vale, sí, sí. Julia Monistrol de Com Montserrat. estem? Hola, Hola, Julia. Quin habitatge Hola, de bon pel·lícula dia a tots. recordes? Bon dia. bon dia. Bon dia. Us veig cada matí i l'habitatge meu favorit seria la pel·lícula de Rebeca, el Manderly, de la Joan Fontaine i el Laurence Olivier. Doncs Molt bé. anotem Rebeca. Gràcies, Júlia, per Doncs veure'ns. apuntat. A vosaltres per fer-nos companyia cada matí. Gràcies. Merci, moltes Adéu, que gràcies. tingueu una bona setmana. Igualment. Igualment. Gràcies. Que Ai, ens que maco. agrada que ens digueu també les Que coses maco. boniques i que compartiu la resposta del dia. Moltíssimes gràcies a totes aquestes Sí. persones que ens acompanyen dia a dia. Mentre la Odile acaba de fer aquesta signatura en exclusiva Hombre, me la guardaré a casa, me Helena, la emmarcaré y quan la vegi jo a l'Odil amb una pel·lícula diré, jo ho sabia. Clar que sí. us agraïm a les dues aquesta estoneta. Júlia Rius, gràcies per aquesta estona. Gràcies a Merci vosaltres aquesta- per acompanyar-nos en aquesta reivindicació, yo no? podría estar mucho más tiempo, si quieres. Pues hoy Tú otro vente día cuando quieras aquí. Tú vente cuando quieras. Claro que sí. puedes venir cuando quieras. Estás súper invitada. T'ha fet una assignatura, Helena? A ver, qué bonito. Jo ara te manaré una altra, que A m'has ver, de manar ¿qué? també una per... Ah, no, Clar, t'has dit, ara m'he puesto celoso. Ara m'he puesto celosón. Me voy a quedar sin. A més, amb molt d'amor. Gràcies, Odil, i gràcies, Júlia, per aquesta estona.
Mira, A ver, qué aquí bonito. mira, enseñala para que la Qué gente letra que más bonita tienes. la vegi. Para Elena de Ami con cariño. Gamey. Gamey. Qué bonito. Qué Que la vegis bonita, a ¿y casa, qué letra Elena. más bonita Que la vegis tienes? a casa, Elena. Ah, sí, aquí. Preciosa. I qué Gràcies letra a más les bonita, sí. dues i fins una altra. Pues vale. Fins una altra. Moltíssimes Gràcies. gràcies. Nosaltres anem a altres cosetes que volem